10 ljudi, čofi ovdje, dobrodošli na PhoneGames.Srbija. Danas igramo Minecraft Pocket Edition. Ne 0.13, već vidite sami 0.14, evo gore. Tako da ovo je, znate, novija verzija. Htio sam je preko interneta. Nisam preko Playbrojnika, nažalost, zato što nema, tamo nije izašla nova verzija. Pa vam želim pokazati kako zapravo izgleda. Imam neke servere, ali ajde da vam pokažemo ovako kako izgleda sve. Ok, sada smo da spavali, ok. Evo. Znači sve normalno, kao Minecraft Pocket Edition, samo što dodaju, na primjer, evo ova zemlju su dodali tu, pa su dodali, šta se još mogu dodati, dobro to je to jedna. Pa su, sam trenutak, ok, pa su dodali zapravo, dodali su ova nova kolica, dodali su ova, sa čestom, s nekim hoperom, ne znam što je to, i sa dinamitom, pa su dodali i ovaj sat, pa zatim, dole su dodali, znate, nove stvari. Evo, vidite sami, ovi redstone repeateri, redstone operator, redstone repeater, pa imaju ovi dispenser i dropper i hopper. Da, to su te ovdje nove stvari, pa su dodali ovaj sponge, pa zatim dodali su ovo, item frame, pa ove tri nove stvari, evo vidite ova, pa i ovo i to. I da, to je to što se tiče tih stvari. Znači, to je samo što su neke nove stvari dodali i preporučujem da ga skinete. Nije preko, ali vam vidim kako se zove beše. Naći ću link pa ću vam ostaviti. Ako ne sam u svakom naći. Tako da, evo sad ću vam pokažem jedan kako napraviti neki top ili nešto. Top, zatim ograda, zatim za to vam treba sve ovo što sada držim. Ček, pa zatim dinamit. Ok, sad ću vidjeti kako ide bro. Evo, znači veoma je lako ga napraviti. To vam treba opa. Jedan se dolaga, 0.14 jedino. Ok, idemo, znači 3 bloka ovako odvojite. Pa zatim za jedan blok ispred stavite ove dispenzere, da, ja mislim, da. Pa onda u ogradu, koja je samo tako malo potrebna, postavite ovako ovdje, pa plejcove, pa zatim uzmite ovako, naprimjer bilo šta, postavite ovdje, opa, trenutak samo, postavite ovdje i ovdje. Iza tih ovako drveća sagnete se ovako ovdje, sagnete se i počnete graditi 1, 2, 3 ovako, ok, evo vidite, pa uzmete, isto se ovako sagnete opet ovdje, ovako, ok, i poslije ćete to privežete sve, zatim, što vam kod ovoga treba jeste zapravo redstone repeater, zato što da biste mogli da to izredite, on će biti potreban. Ovako, pa postavite jedan ovdje, jedan ovdje, i ovdje samo privežete ovako u dvojicu s redstoneom. I onda ovako, i uzmete drvo,
Ovako. I uzmete lever. Postavite i samo brzo ovako kliknite lever. A, nisam ja lepo, izvinjam se. Joj, redstone. Ti nije sad otišao. Baš kad i treba sve se zezne, da kažem. Što je ovo oko zeznuto? Mrzim to, gubim još i vreme, ovako. Ja se lagam. Samo brzo ovako kliknite. Evo vidite. I onda ćemo ovako početi svetliti. Pa, sad trebam postaviti dinamite i vidimo se uskoro. I evo nas ljudi, i samo što treba dodati jeste svih 64 dinamita, dobacite sve ove gore i dole dispenzere, i zatim ovako da sagnete, ovako, trenutak ovako, i odmah provežite ovo, pa zatim ovo, i odmaknete se odavde, evo vidite, znači ovo je taj top, koliko lago je, ne mogu ni da ostanem ovdje. Evo vidite. Sad ništa vama neće ostati. Jer je sve skoro pa izbombardovalo. Evo pogledajte. Znači to je taj top što vam pokazuje. Veoma lako ga napraviti. Samo što vam treba 0.4. I da, to je to. Nadam se ljudi da s video klip, pa se vidimo u sljedećem klipu. Ćao.